There has been recent updates about the withdrawal of SADC forces from the Eastern Democratic Republic of the Congo, specifically from the city of Goma. Ikigezweho ikiri kuvugwa no gutaha kw'ingabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Kongo birumvikana mu mujyi wa Goma. Mwabonye ko zatahanye ibikoresho byazo biciye mu Rwanda. Gutaha kw'izi ngabo bifite igisobanuro kinini, bifite icyo bivuze ku ntambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo n'amakimbirane y'urudaca mu karere k'ibiyaga bigari. Ndashaka kugaruka ku kibyihishe inyuma, ndashaka kwibanda ku cyo bisobanuye kuko izi ngabo zatashye. Uku gutaha kw'izi ngabo bibaye nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahuje u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma ikabasinyisha amasezerano nayo ubwayo ataravuzweho rumwe, bityo abantu batandukanye by'umwihariko abatuye mu karere k'ibiyaga bigari bakaba bari gutekereza ko nibura amahoro n'umutekano birambye bishobora kuba bigiye kuboneka mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ndagira ngo mbabwire ko ibyo muri kubona ari imikino ya politike, ikibazo cyo mu karere k'ibiyaga bigari kitarabonerwa umuti, kitarakemuka, ndetse ahubwo mu minsi iri imbere gishobora no gukomera kurutaho. Ibi ngibi biri gukorwa ni nko gufata igisebe cyahiye cyaboze kirimo amashyira, hanyuma ukagipfuka ugashyiraho agatambaro keza k'umweru gasa neza, hanyuma ugapfuka ku buryo umuntu yabirebera inyuma akabona ari igisebe cyavuwe, ariko ntabwo ari ko bimeze, ahubwo amashyira aracyarimo imbere, ndetse akarere k'ibiyaga bigari kameze nk'ikibyimba gikeneye gukandwa, gikeneye guturika, amashyira yose akavamo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gushaka gukemura ikibazo kiri mu karere k'ibiyaga bigari mu buryo bubi, ndetse ahubwo buzateza ibibazo biruta ibyari bisanzwe bihari. Ndagira ngo twinjire neza muri iki kibazo, turebe impamvu zo gutaha kw'izi ngabo za SADC, tubisobanure neza, kubera ko ni ibintu buri muntu wese atashobora kumva akurikije ibivugwa, akurikije ibigaragarira amaso. Ni ibintu birimo amanyanga, birimo amayeri menshi, bikeneye kwitonderwa. Bamwe barivuga imyato, barivuga ibigwi, barirata intsinzi, abandi baracecetse bameze nk'aho bitabareba, barigira nk'abatabirimo, baragenzurira akantu ku kandi bacecetse, abandi baracengacengana mu mayeri menshi n'imikino itarangira. Mu by'ukuri umuntu yakwibaza ngo ni iki kiri kujya mbere mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo urebye imyitwarire y'u Burundi muri iki gihe, ukareba imyitwarire ya Tanzania, ukareba imyitwarire y'u Bugande, ukareba imyitwarire ya buri gihugu mu karere k'ibiyaga bigari, mu by'ukuri uribaza ngo ibintu birava hehe bikagana he? Uribaza ngo ninde uri mu mwanya mwiza w'intsinzi? Uribaza ngo ikibazo cy'akarere k'ibiyaga bigari kizakemuka gite, kizakemurwa nande? Mbese ni ibintu bivangavanze bigoye ko umuntu yasobanukirwa. Ariko kugira ngo tuze kumva neza iki kibazo cya SADC, ndetse bize no kudufasha kumva uko ibintu bihagaze muri iki gihe, reka duse n'abasubira inyuma, duhere ku ifatwa rya Goma, duhere ku buryo umujyi wa Goma wafashwe, uburyo inyeshyamba za M23 zawufashe, turebe uburyo SADC yabyitwayemo, turebe uburyo leta yabyitwayemo, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turebe uburyo abacancuro bari mu mujyi wa Goma babyitwayemo, mbese turebe muri make uburyo izi nyeshyamba zafashe umujyi wa Goma. Nibyo biri buduhe ishusho y'ibiri kuba uyu munsi wa none. The M23 rebels surrounded the city by first capturing the surrounding areas.
For nearly 3 months, M23 controlled all the regions encircling Goma, effectively placing the city in a siege. Inyeshyamba za M23 mbere yuko zifata umujyi wa Goma zamaze igihe kigera ku mezi nk'atatu zarafashe ibindi bice bikikije umujyi wa Goma ku buryo byagaragariraga abantu bose ko ikizakurikiraho nyine ari ugufata umujyi wa Goma. Nyuma yuko zimaze kuzenguruka umujyi wa Goma rero habayeho gusohora itangazo, zasohoye itangazo zivuga ko nyuma y'amasaha 48 zizatera umujyi wa Goma zikawigarurira. Zavuze ko zihaye ingabo za leta amasaha 48 kugira ngo zibe zavuye mu mujyi, zibe zamanitse amaboko. Zivuga ko zihaye ayo masaha ingabo za SADC kugira ngo nazo zive mu mujyi wa Goma, ndetse zavuze ko zihanangirije ingabo za MONUSCO kutazigera zihirahira kwivanga mu mirwano. Mu by'ukuri inyeshyamba zari zizeye neza ko umujyi wa Goma zizawufata byanze bikunze. Ubundi inyeshyamba za M23 nizo nyeshyamba zonyine ku isi yose zigaba ibitero zikabanza gutangaza ko zigiye kubigaba, zikabanza kubwira uwo bahanganye, zikabanza kubwira haduyi umunsi zizamuterera, uko zizatera, uko ibintu byose bizagenda. Nta handi ku isi wasanga inyeshyamba zigaba ibitero zabanje kubitangaza, zatangaje nuko zizabikora. Ibyo ngibyo ni ikimenyetso cy'uko ingabo za M23 zabaga zifite amakuru yuko hatazabaho kwitambika, yuko zizafata umujyi wa Goma hatabayeho imirwano. Ahubwo ikosa inyeshyamba zakoze ni ukutibaza ngo none kubera iki dufashe umujyi wa Goma mu buryo butworoheye gutya. Ni ukutibaza ngo kubera iki twafata umujyi wa Goma ingabo za SADC zikamanika amaboko gutya, ingabo za leta zikamanika amaboko, ntihabeho kurwana, ntihabeho gukozanyaho, ntihabeho guhangana nk'abantu bashaka kurinda umujyi wa Goma. Ikosa inyeshyamba zakoze ni ukutibaza ngo kubera iki twamaze amezi arenga 3 tuzengurutse umujyi wa Goma, ingabo ziri mu mujyi wa Goma zigatuza, zikaryama, zigasinzira nkaho nta cyugazi gihari, nkaho ibintu ari amahoro. Mbere gato yuko inyeshyamba za M23 zisohora itangazo ryo gufata umujyi wa Goma, hari ibikoresho byinshi bya gisirikare bya leta ya Kongo kimwe n'ibya SADC byimuwe bivanwa mu mujyi wa Goma. Icyo gihe ingabo nyinshi z'abarundi zari muri Kivu ya ruguru nazo zarimutse zijya muri Kivu y'epfo, zijya kongera imbaraga hafi y'umupaka wa Bujumbura uhuza Burundi n'umujyi wa Uvira. Ndetse icyo gihe twabonye n'amakuru yuko hari ingabo nyinshi za Tanzania n'ibikoresho nazo zegereye hepfo ku mupaka w'u Burundi uhuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubera iki imbaraga zongewe muri Kivu y'epfo, cyane cyane hafi y'umujyi wa Uvira, aho kugira ngo imbaraga zirundwe muri Goma barwane ku mujyi wa Goma bawurinde gufatwa? Ibyo byose ni ikimenyetso cy'uko hatari gahunda yo kurinda umujyi wa Goma, ahubwo hari ikindi kintu cyari cyarapanzwe, cyari cyarateguwe. Ibyo byatumye M23 yinjira mu mujyi wa Goma mu buryo buyoroheye. Noneho habaho gukozanyaho hagati y'inyeshyamba ndetse n'abasore babandi bitwa Wazalendo, rwa rubyiruko rw'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahagurutse kugira ngo barwane ku busugire bw'igihugu cyabo,
nibo bagerageje kurwana na M23 kugira ngo bayisubize inyuma kubera ko nyine n'abasivile batari bafite amakuru y'urugamba, batari bafite amakuru y'ibyateguwe, batari bafite amakuru y'ibiri gutegurwa, kandi bo nubwo bari kugira amakuru ntabwo bari kwemera ko umujyi wabo upfa gufatwa gutyo gusa. Nibo bagerageje kurwana rero, ariko n'ubundi ntibyagira icyo bitanga kubera ko ingabo za leta zari zabereretse zamanitse amaboko, ingabo za SADC nazo zari zamanitse amaboko zitiriwe zirwana. Abacancuro bo mwaranabibonye ko bahise bishyikiriza inyeshyamba ndetse bakerekwa itangazamakuru. Mwabonye ko hari n'ingabo nyinshi za leta ya Kongo zafashwe zikajyanwa mu Rwanda, zikerekwa itangazamakuru, zigakwirakwizwa mu bitangazamakuru bagaragaza ko ingabo za leta nazo zamanitse amaboko. Ibintu byinshi bimeze bityo mwabonye ko byakozwe. Icyo ngira ngo mbabwire niki? Icyo ngira ngo mbabwire nuko leta ya Kongo ifatanije na SADC bapanze umugambi wo kureka inyeshyamba za M23 zigafata umujyi wa Goma mu rwego rwo kugira ngo babone uko bashyira igitutu ku miryango mpuzamahanga ndetse berekane ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubusugire bw'igihugu bukomeje kugeramirwa ndetse bibafashe kuba byaba imbarutso y'intambara y'akarere. Ndagira ngo mbabwire ko SADC itazanwe mu burasirazuba bwa Kongo no kurwana n'inyeshyamba, ahubwo yazanwe n'intambara y'akarere. Ingabo za SADC zifite misiyo yo gusenya ubutegetsi bwa Museveni na bagenzi be ndetse no kurandura systeme yubatswe n'Abongereza n'Abanyamerika mu karere k'ibiyaga bigari. Akaba ari systeme yashyiriweho kugira ngo ifata akarere kose ikigarurire Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibona uko yigabiza amabuye ya Kongo yonyine, ibona uko ifata akarere kose ikigarurire nta wundi muntu n'umwe uyivangiye. SADC rero ifite misiyo yo gusenya ubwo butegetsi bwubatswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kubera ko barabizi M23 ntabwo ariyo kibazo. M23 barabizi ko kuyisenya nubwo bayirasa, nubwo bayitwika, nubwo bayirimbura burundu, n'ubundi ikibazo kiri mu karere k'ibiyaga bigari kitaba gikemutse mu gihe uwaremye izo nyeshyamba uzikorera politike, akaziha intwaro, akazikorera propagande, mbese mu gihe isoko izo nyeshyamba ziturukamo igihari. SADC rero na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bacuze uwo mugambi wo kureka inyeshyamba zikidagadura zigafata umujyi wa Goma, ndetse bari bazi ko zizaryoherwa zigakomeza gufata ibice, zigakomeza kwirukanka igihugu cyose, ku buryo byanze bikunze bari bazi ko bizarangira bibaye imbarutso y'intambara y'akarere kose. Kandi koko ni nako byagenze. Inyeshyamba zararyohewe zikomeza gufata ibice, zimaze gufata umujyi wa Goma zimanuka no muri Kivu y'Epfo zifata umujyi wa Bukavu, zumva ziraryohewe, zivuga ko zishaka no gufata umujyi wa Uvira, ndetse zitangira no kwigamba kuba zagaba ibitero ku Burundi n'umujyi wa Bujumbura zikawufata. Mbese zumvaga zatwawe zishaka kwigarurira akarere kose. Ntabwo zigiraga zitekereza na gato kuko urugamba ruri kuzorohera, ntabwo zatekerezaga na gato kuko ziri kwigarurira ibyo bice byose bingana gutyo, nyamara hatagaragara izindi mbaraga zikomeye zibarwanya. Bafashe ibyo bice bingana gutyo, ariko nk'ubu turabizi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ibikoresho bihagije by'intambara, harimo nk'indege za Sukhoi, harimo drone nyinshi z'Abashinwa, ariko ntabwo byigeze bigaragara uretse ahantu hakeya byagaragaye
mu rugamba rwo muri Kivu y'Epfo bagira ngo bajijisha abaturage berekane ko nibura hari icyo bari gukora, kubera ko abaturage ntabwo bari gukomeza kwihanganira kubona ibice biri gufatwa ingabo za leta ntacyo ziri gukora. Ariko ingabo za leta zo zari zibizi ko ikigambiriwe atari ukurwana na M23 ndetse na SADC nuko nguko yari imeze. Ntabwo gahunda yari ukurwana n'inyeshyamba, ahubwo gahunda yari imbarutso y'intambara y'akarere, ubundi bagahita bagatwika. Kandi naranabibabwiye ko Ubushinwa n'Uburusiya nabo baryamiye amajanja kugira ngo igihe cyose haba habaye imbarutso y'intambara y'akarere nabo bahite bayinjiriramo, ubundi banyuze umweyo mu karere, bakubure abakozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu karere k'ibiyaga bigari. Nk'uko nari mbigarutseho rero, inyeshyamba za M23 zimaze kuryoherwa n'urugamba, zimaze kuryoherwa no kwirirwa zisohora amatangazo yo gufata ibice, yo kwigarurira imijyi, zatangiye kohereza impunzi mu Burundi mu mujyi wa Bujumbura, zikohereza abasirikare, abarwanyi bigeze impunzi bagacengera mu mujyi wa Bujumbura muri gahunda yo kugira ngo bazafate umujyi wa Bujumbura bahereye imbere mu gihugu. Ibyo ngibyo nigeze kubigarukaho mbabwira n'uburyo Uburundi bwabitahuye bukagenda bubata muri yombi, ndetse nababwiye n'uburyo inyeshyamba za M23 zagiye zicengera umujyi wa Uvira, ariko zikabangamirwa bikomeye nuko zasanzeyo abatasi benshi cyane b'Abarundi bari baryamiye amajanja, mbese muri ya myiteguro y'intambara y'akarere, kubera ko yari iri gukomanga habura akantu gatoya gusa kugira ngo ihite itangira. Afrika y'Epfo nayo yari yamaze gutegura ingabo nyinshi n'ibikoresho byiteguye guhita bizanwa mu Burundi kugira ngo bifashe muri iyo ntambara y'akarere. Tanzania yari yamaze gutegura ingabo, Uburundi ni ibisanzwe bwo buhora bwiteguye. Na bya bitwaro byose Repubulika Demokarasi ya Kongo yaguze, abantu bakibaza ngo kubera iki itabikoresha irasa M23, byose bari bamaze kubitegura tayari, intambara y'akarere yari igiye gutangira. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kubivumbura, imenya ko hari umutego yatezwe, umutego wo kugira ngo M23 n'aba bagaragu ba Amerika bo mu karere k'ibiyaga bigari babashore mu ntambara y'akarere, hanyuma Ubushinwa n'Uburusiya nabo babonereho kwinjira mu karere mu buryo bweruye, mu buryo bw'intambara. Amerika ikimara kubitahura rero yahise isaba M23 guhagarika vuba na bwangu ibikorwa byo gukomeza gufata utundi duce ndetse no gushotora Burundi, dore ko byari bigeze kure. M23 yahise itangira kubigabanya, ndetse na gahunda yo gutera umujyi wa Uvira bahita bayihagarika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihita itangira ibikorwa noneho bya diplomasi byo kugerageza kujijisha Perezida Kisekedi no kumushimashima, bamwereka ko bari mu ruhande rwe, bamwereka ko ibyo avuga ari byo. Mbese bagerageje kumuryoshya kugira ngo agabanye amarere, ndetse n'ingabo za SADC zigabanya amarere. Mbese bageragezaga kugira ngo akantu kose katuma haba imbarutso y'intambara y'akarere bagakumire. Mwabonye ko hahise hatangira inama z'urudaca z'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi, bakajya bavuga ngo turasaba M23 kuva mu bice yafashe, turayisaba guhagarika imirwano, turasaba ko haba amahoro, turasaba ko haba agahenge, turasaba ko ubusugire bwa leta bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwakubahirizwa. Mbese Amerika yagerageje gukora ibintu byose bishoboka kugira ngo yereke Repubulika Demokarasi ya Kongo ko ibyiri kuvuga uruhande rwayo rwumvikana. Inyuma yaho mwabonye ko hahise hatangira n'inkubiri y'ibihugu by'i Burayi byo gufata ibihano, ngo twahannye u Rwanda, twahannye abajenerali, twafashe ibihano,
twahagaritse imikoranire, twahagaritse ibinibi, duciye umubano, ibintu byinshi bitandukanye byo kugerageza kwereka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bari mu ruhande rwayo kandi ko ibyivuga byumvikana. The United States continued to flatter President Tshisekedi, urging him to sign cooperation agreements. They assured him that they would dismantle M23 permanently and remove them from all the areas they had occupied. In short, they promised to eliminate anything that threatens the security and sovereignty. Nyuma yaho rero mu buryarya bwinshi Amerika yakomeje gushimashima Perezida Tshisekedi imusaba ko basinyana amasezerano y'imikoranire, bamwizeza ko bazasenya burundu umutwe wa M23 bakawukura mu bice wafashe ndetse bakawurimbura mu buryo bwa burundu. Muri make bamusezeranije ko bazarimbura ndetse bagasenya buri kintu cyose kibangamye umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Tshisekedi rero ibyo ngibyo yabiganirije abajyanama be bafatanije intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, harimo Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ndetse na Perezida Lorenzo wa Angola kimwe na Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Abo bagabo batatu yicaranye nabo baraganira, ababwira iyo gahunda y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangiye kumushimashima yitwaje gahunda yo kuba yasenya umutwe wa M23. Abo bagabo batatu rero bamugiriye inama, baramubwira bati Amerika yihorere, n'ubundi turabizi ko ariyo nyiri uwo mutwe, turabizi ko abawushinze abawutera inkunga n'ubundi ariyo bakorera, noneho yihorere iwusenye iwurimbure, noneho nimara kuwurimbura abo bakozi bayo ntabwo bazongera kubona icyo bitwaza binjira mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo bibe basahura amabuye. Nibamara gusenya umutwe mu 23 noneho twebwe tuzahita dushiraho uburinzi, tuzahita dukora ibishoboka byose kugira ngo noneho tubakumire, tubabuze kuzongera kwinjira mu burasirazuba bwa Kongo. Baramubwiye bati wowe Amerika yireke isenye uwo mutwe wa M23, noneho nimara kuwusenya tureta duhamagara Ubushinwa n'Uburusiya nabo bazana ingabo hano, noneho badufashe gucunga umutekano, badufashe gukemura ibibazo biri hano, noneho tuzareba uburyo Amerika izongera gukoresha imitwe iza gusahura ubukungu bwa Kongo. Kandi noneho M23 nimara gusenyuka, Amerika n'abagaragu bayo ntabwo bazongera kubona uburyo baza kwiba. Amerika tureta tuyizana ku meza nayo itangire kugura amabuye nk'abandi. Kandi noneho abakozi bayo abagaragu bayo yashyize ku butegetsi n'ubundi batunzwe no gusahura amabuye ya Kongo. Rero nitumara kubafungira amayira n'umutwe wabo warasenyutse batagifite urundi rwitwazo rwo kuza gushoza intambara no kwiba, ubutegetsi bwabo buzahita buhirima kubera ko ntibazabona icyo bahemba abakozi, ntibazabona ibyo bagaburira abaturage, ntibazabona uko babaho. Muri make intambara yacu tuzaba tuyitsinze tutiriwe turwana intambara y'akarere. Kandi koko ibyo bamubwiye ni ukuri, ntabwo bamubeshye. Mu karere k'ibiyaga bigari hari ibihugu bidashobora kubaho, hari leta zidashobora kubaho zitarimo gusahura amabuye muri Kongo. Hari abantu badashobora kuba ku butegetsi igihe intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo zaba zihagaze, igihe baba batarimo barwana mu burasirazuba bwa Kongo. Muri uko gusinya amasezerano rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko nayo igomba kureka ingabo z'amahanga ziri mu burasirazuba bwa Kongo zigataha. No kuvuga ngo Amerika yashakaga ko ingabo z'u Burundi ziva mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ingabo za SADC zikava mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo ngibyo Perezida Tshisekedi yabyumvise vuba yabibwira ingabo za SADC. Ingabo za SADC nazo kubera ko zari zizi misiyo, zari zizi gahunda ihari,
nazo zabyumvise zitazuyaje. Hanyuma noneho ingabo z'u Burundi zo ntabwo zabyemeye, ntabwo zumvise ko zigomba kuva muri Kongo kubera ko umutekano w'u Burundi wari ugeramiwe. Byabaye ngombwa ko zo zihaguma kugira ngo zikomeze gucungira hafi umutekano w'igihugu, kubera ko nyine u Burundi buhana umupaka na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bwo ntabwo bwagombaga kuhava kubera ko umutekano w'u Burundi byanze bikunze wagombaga kuba ugeramiwe. Ariko izindi ngabo zari zihari za SADC zo zarabyumvise ndetse zemera no kuhava. Mwigeze kubona ko ngo hari ibikorwa by'ubusabane byigeze kuba bigahuza inyeshyamba ze mu 23 n'ingabo za SADC, bagasangirira muri hoteli, bakabyina, ibintu bimeze neza. Ibyo ngibyo byari muri uwo mugambi wo kw'ingabo za SADC zari zimaze kwemera ko zigomba kuva mu burasirazuba bwa Kongo. Inyeshyamba ze mu 23 rero zo birumvikana ko zitari zizi ikiri kujya mbere, zitari zizi gahunda ihari, kubera ko n'ubundi intambara zirwana ntabwo arizo zayitangije, ntabwo ari yazo. Muri make rero ngiryo ishingiro ryo gutaha kw'ingabo za SADC. Gutaha kw'ingabo za SADC ntabwo ari uko zatsinzwe, ahubwo ni uruhererekane rw'ibyo bintu byose mvuze, kuva ku ifatwa ry'umujyi wa Goma kugeza uyu munsi wa none. Harimo n'ibindi bikorwa bitandukanye byagiye bibamo aho ngaho hagati, wenda tutagiye tugarukaho, nabyo bishobora gusobanurwa mu buryo bwabyo. Ariko muri make ngicyo cyatumye ingabo za SADC zihambira ibikoresho byazo zikava mu burasirazuba bwa Kongo. Noneho ikindi twahita twibaza ni ukuvuga ngo n'iki gikurikiyeho Leta Zunze Ubumwe za Amerika niramuka igenze biguru ntege ikananirwa gusenya umutwe wa M23 nk'uko yabyiyemereye. Mu by'ukuri bizagenda bite? Hazakurikiraho iki? Niyo mpamvu nababwiye ngo akarere k'ibiyaga bigari ikibazo kirimo kimeze nk'ikibyimba cyahiye, aho kugira ngo gikandwe amashyira arimo avemo igisebe gikire, ahubwo bahisemo gutwikira, bagatwikizaho akenda keza cyane, hanyuma bagapfukira hejuru y'amashyira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteze umutego ukomeye cyane wo gusenya inyeshyamba ze mu 23, kandi amahirwe y'uko Amerika koko izasenya uriya mutwe ni makeya cyane, kubera ko bimeze nko kwitera ihwa mu kirenge. Ni ibintu bigoye cyane, kandi Amerika nitabikora ndababwira ko ingabo za SADC zizagaruka zikubye inshuro 100, kandi n'ubundi nta handi biganisha uretse ku ntambara y'akarere, kubera ko Museveni agomba kuva ku butegetsi. Amerika yabyemera itabyemera, systeme yubatse mu karere k'ibiyaga bigari igomba gusenyuka bubi na bwiza. Nababwiye ko hari ibihugu bitazigera biva mu burasirazuba bwa Kongo igihe Museveni akiri ku butegetsi. Nababwiye ko Burundi butazigera buhava, mbabwira ko Tanzania itazigera ihava, mbabwira ko Afurika y'Epfo itazigera ihava. Kandi mugomba kumenya ko Afurika y'Epfo na Tanzania ndetse na Angola ubundi nibo SADC. Iyo uvuze ibyo bihugu uvuze SADC, ni ukuvuga ko SADC itazigera iva mu burasirazuba bwa Kongo igihe Perezida Museveni akiri ku butegetsi, igihe systeme ye ndetse na propagande ze bikiri mu karere k'ibiyaga bigari, kandi bikorera Amerika n'Ubwongereza mu gukandamiza abatuye akarere k'ibiyaga bigari mu rwego rwo gusahura ubutunzi n'ubukungu bw'ibihugu, cyane cyane Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ingabo za SADC rero njyewe ntabwo mbibona nko gutaha, ahubwo zigiye mu myiteguro, zigiye mu myitozo no kwegeranya ingabo no kwegeranya ibikoresho bundi bushya, ahubwo zizagarukana ubukana ndetse n'imbaraga zikubye inshuro nyinshi cyane izo bari bafite mu gihe bamaze hariya.
akarere k'ibiyaga bigari gafite ibibazo bikomeye, gafite akaga gakomeye. Mbese muri make akarere k'ibiyaga bigari kari mu byago byo kuba kakwibasirwa n'intambara ikomeye cyane mu minsi iri imbere, kubera ko ikibazo gihari kiri gukemurwa mu buryo bw'amanyanga, kiri gukemurwa mu buryo bw'uburyarya no gucengacengana.